Ibihe byiza kandi ndabasuje mwese bakunzi ba Imbuto Update News. Kakanya tuje gushima no kunenga ibyaranze Sekafa Kagame Cup ku ruhande rw'ikipe ya PRFC, nk'ikipe yari ihagarariye igihugu cyacu, ikipe yari ihagarariye igihugu cy'u Rwanda, ikipe yatwaye shampiyona hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ikipe yagiye twitezeho byinshi bigiye bitandukanye, gusa isa nkaho yatengushye abakunzi bayo, kandi ndibuze no kwereka video nziza cyane zerekana uko igitego cy'uno munsi cyaje kujya mu gitego cyatsinzwe n'uwitwa Meme Raouf Dao, akaba ari igitego cyatumye ino kipe yegukana umwanya wa gatatu. Rero akaba atari umwanya mubi cyane, gusa si n'umwanya mwiza kuko abenshi twifuza ko ino kipe yazatwara Sekafa Kagame Cup, dore ko nabo bajyayo arizo ntego bari bagendanye intego yo gutwara ino Sekafa Kagame Cup, gusa ntibyaje kubakundira. Ariko n'umwanya wa gatatu ntabwo ari umwanya mubi cyane, dore ko ikipe yabakuyemo, ikipe ya Al Hilal ari ikipe yo ku rundi rwego, ni ikipe ikomeye cyane, ikipe yo mu gihugu cya Sudan, ikipe ifite amikoro, ikipe ubona ko ku cyitwa amafaranga, ku cyitwa abakinnyi bagurwa n'ino kipe ndetse n'abagurwa na PRFC ari ibintu bibiri biba bitandukanye, kuko ubona ko ikipe ya Al Hilal ari ikipe igura abakinnyi bahenze cyane, ari ikipe ifite amafaranga. Namwe murabizi amakipe muri Sudan kubera icyitwa peteroli kibayo, uba usanga icyitwa amafaranga atari ikintu bashakisha. Rero bisobanuye ko ikipe ya Al Hilal rwose ari ikipe ikomeye cyane kurusha ikipe ya PRFC, nubwo abafana ba PRFC akenshi bumvaga ko ino kipe ishobora kuba yoroshye, ariko ugiye muri squad yayo ukajya mu gaciro k'abakinnyi babo, amafaranga bahemba, amafaranga baguzwe, tubona ko ari urwego rutandukanye cyane ikipe ya PRFC. Gusa byose biba bishoboka mu gihe bahoreye mu kibuga, niyo mpamvu abafana akenshi tuba twiteze ko ikipe igomba gutsinda, igacyura umwanya mwiza. Gusa fagiteri y'abakinnyi baba baraguzwe, fagiteri y'amafaranga baba bahembwa nayo irakora cyane kugira ngo ikipe ikomere kuruta indi. Rero aho ngo ni kuri match ya Al Hilal. Aka kanya rero nababwiye ko tugiye gushima no kunenga byinshi bigiye bitandukanye byabaye hano muri Sekafa Kagame Cup, ariko twebwe aho twibanda ni ku bakinnyi hanze y'ikibuga, aho tugiyeho gakeya kuko nta nubwo turanahatinda. Urebye hanze y'ikibuga, ubuyobozi bwa PRFC nta kintu butari bwakoze kugira ngo ino kipe yitware neza muri Sekafa. Wabonaga ko ibintu byose bisabwa bari babikoze, ari ugutegura imibereho y'abakinnyi, ari ugutegura imodoka bazagendamo, ari ugutegura imirire yabo, amafaranga, amapurime. Ni ibintu ubona ko ubuyobozi bwa PRFC bwari bwakozeho cyane, dore ko na ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Tanzania Patrick Nyamvumba yaje kuba yasura abantu basore kugira ngo batere morali mbere yo bakina umukino wa Al Hilal, gusa biza kurangira utagenze neza cyane. Rero mu kanya ko gushima no kunenga kuno munsi, tugiye guhera ku mutoza Abdulrahim Taleb. Ni iki tumunenga, ni iki tumushimira? Buriya mbere yo kuvuga ikibi cy'umuntu biba byiza kubanza kuvuga icyiza cye kugira ngo utaza kugira aho ubongamira, kuko akenshi utangiye uvuga ibibi by'umuntu abantu bumva ko ari ukumwanga, ari ukutamwemera. Ariko biba byiza ubanje kuvuga ibyiza bye kugira ngo byibuze mubanze munareba uruhande rwe rwiza, tuzi no kureba uruhande rwe rutari rwiza. Nyuma uruhande rwiza rwa Taleb ni uko nk'abakinnyi bataka izamu barimo uwitwa William Togwi na Sheikh Jibril Watara na Hakim Kiwanuka, ubona ko ari abakinnyi beza yagerageje kubaha umwanya uhagije wo kuba bakina. Ndetse umukinnyi waje adafite forume, waje atameze neza, William Togwi no mutoza yagerageje kumuha umwanya uhagije wo gukina kugira ngo agarure urwego rwe, kugira ngo agarure forume ze, kandi byaje kugenda neza kuko ino mikino ya Sekafa Kagame Cup irangiye uwitwa Togwi William, urwego rwe rwose ni urwego rwiza, ni urwego ubona ko yahozeho mbere yuko aza mu ikipe ya PRFC, dore ko harashize igihe kinini adakina, ariko mbere yuko amara igihe adakina yari umukinnyi mwiza aho yagiye aca hose. Yari iwabo mu gihugu cya Cote d'Ivoire, yari mu bihugu by'Abarabu, ahantu hose yagiye akina rwose wabonaga ko William Togwi yari umukinnyi mwiza kandi ngenderwaho, umukinnyi utsinda ibitego byinshi w'umuhanga. Ubona ko ari umwataka mwiza cyane, ukomeye cyane, umwataka ugezweho, umwataka ukina atari babataka bagenda bagahagarara imbere nka Victor Mbahoma, ahubwo ari umwataka ubona ko akinisha bagenzi be. Byumvikana ko rwose mbere yuko amara igihe adakina, kuko hari igihe cyageze amara amezi 6 adakina atari mu kibuga, biza gutuma urwego rwe rujya hasi. Akaba ariyo mpamvu rero mbere yo kuza muri APR abantu bamushidikanyagaho, ndetse n'imikino ya gishuti yakinye mbere na mbere wabonaga ko atari umukinnyi mwiza, atari umukinnyi utsinda, atari umukinnyi uhozaho. Gusa abantu bari byino Sekafa rwose byagaragaye ko William Togwi aza umukinnyi ukomeye, dore ko ari umukinnyi ufite ibitego byinshi mu ikipe ya PRFC, afite ibitego 3 byose
bihita bikwereka urwego rwe, bikwereka imikorere ye, ari umusore wakoze cyane kugira ngo agaruke kuri forume ze. Rero akaba ari akanya keza ku mutoza wamuhaye umwanya kugira ngo yigaragaze kandi yerekane ko hari ikintu yazafasha ikipe ya PRFC muri shampiyona ndetse no mu mikino nyafurika, aho bafitanye match na Pyramide ku itariki ya mbere z'ukwa 10. Rero iki kintu twashimira umutoza nuko nkuko byagiye bivugwa hanze y'ikibuga ko yasabye Ferwafa, yasabye umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ko yamutiza abakinyi be atazakoresha mu mikino bari afitanye n'ikipe ya Nigeria ndetse n'ikipe y'igihugu ya Zimbabwe, akabamutiza ntazabajyane muri camp kandi batazakoreshwa. Ibyo byaviriyemo ko uwitwa Nshimirimana Onusu Watara ndetse n'uwitwa Niyigena Clement batabashe kuba bajyana n'ikipe mu gihugu cya Tanzania muri Sekafa Kagame Cup, bakaguma hano mu Rwanda batajyanye n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi parido muri Nigeria ndetse no muri South Africa, bakaguma hano mu Rwanda. Ku bakinnyi rero bose basigaye bari bitezwe guhamagarwa mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, ariko ntibagiyeho kubera icyifuzo cy'umutoza nk'uko byagiye bitangazwa na bamwe mu banyamakuru, ndetse niyo makuru yari ari ku muhanda. Harimo uwitwa Niyigena Clement, hakabamo Nshimirimana Onusu, hakabamo Ruboneka Jean Bosco. Nibo bakinnyi rero byavuzwe cyane ko umutoza yanze kubajyana kubera ubusabe bw'umutoza wa PRFC kugira ngo abagumane abashe kuba yabakinisha hariya mu gihugu cya Tanzania. Barasigara kandi ubona ko banafashije ikipe ya PRFC. Ikindi kintu rero twavuga twashimira umutoza wa PRFC yakoze hano muri Sekafa Kagame Cup ni uburyo yagerageje guha abandi bakinnyi umwanya wo gukina, harimo abana bavuye mu ntara, harimo nk'uwitwa Niyibizi Eric wahawe umwanya wo gukina bwa mbere mu ikipe nkuru ya PRFC, ndetse tukavuga kuri Bugingo Hakim nawe yahawe umwanya wo gukina kandi uhagije mu ikipe ya PRFC. Rwose ubona ko byari ibintu byiza, yitwaye neza cyane, ndetse na Hakim cyane ko wahawe umwanya uhagije cyane, dore ko n'ubundi umwanya yarawuhabwaga ariko udahagije cyane. Gusa muri Sekafa yaje kuba yahabwa umwanya uhagije kandi yerekana ko ari umukinnyi ukomeye, dore ko yabaye man of the match imikino ibiri yose, bihita bikwereka urwego rwe, bikwereka ko ari umukinnyi mwiza wari mu mwanya kandi awumerita kandi ashoboye. Byerekana ko no mu mikino nyafurika ndetse no muri shampiyona Hakim cyane ko rwose ashobora kuzajya abanza mu kibuga akerekana ibyo ashoboye kuruta ibindi. Tugeze mu kanya k'ibyo kunenga ku mutoza Abdurahim Taleb, umutoza wa PRFC. Ni ibiki twamunenga muri no Sekafa? Nahe makosa yakozwe kugira ngo ikipe itabasha kuba yagera kuri finale ndetse ngo yegukane n'igikombe cya Sekafa Kagame Cup, dore ko ariyo ntego nyamukuru yari yajyanye no kipe hara mu gihugu cya Tanzania. Cyo kintu nyamukuru cyari cyayijyanye, ariko nta ntego yayijyanye yagezweho. Ese byagenze gute kugira ngo ntego itagezwaho? Ni zihe cyangwa se ni izihe mbaraga nkeya ikipe ya PRFC yagize kugira ngo itabasha gutwara Sekafa Kagame Cup, kugira ngo ititwara neza muri no mikino? Umutoza wa PRFC, abantu benshi, abasesenguzi benshi ndetse no mu mboni z'umuntu wese warebye imikino ya Sekafa Kagame Cup, bigaragara ko yagiye atinya gusimbuza, ndetse rimwe na rimwe agasimbuza ku mapost ubona atarakwiye, agasimbuza ahantu ubona ko bitari bikwiye ko arizo remplacement zari zikenewe, ndetse bikagaragara ko iminota asimburijemo atari iminota yari yo myiza kugira ngo abashe kuba yakora remplacement. Byaragaragaye cyane kuri match ya Al Hilal, aho yakoze remplacement mbi cyane rwose, remplacement zatumye ikintu cya mbere abantu bibajije ku misimburize y'umutoza Abdurahim Taleb ni ukubona yarafashe witwa Ombolenga Fitina. Byagaragaraga buri wese ko atari mu bihe bye byiza, atari Ombolenga twari tuzi, atari Ombolenga usanzwe ari mu ikipe y'igihugu ndetse no mu ikipe ya PRFC mu mikino y'inyerabahizi. Wabonaga ko Ombolenga urwego rwe rwasubiye hasi. Kuri match ya Nigeria birongera biragaragara, ubona ko umwanya we rwose bari kumenasa cyane. Kuri match ya Al Hilal rero yari yashyizeho Ombolenga ndetse na Kagege bari gukina ku mwanya umwe kugira ngo bafate uwitwa Jean Claude Girumugisha. Ntibyaza no kwakundira kuko byasaga nk'aho ari ibintu bidashoboka gufata no mu Burundi Jean Claude Girumugisha. Biza gutuma Ombolenga agira match mbi cyane kuko kumufata rwose byari byanze, byari inkuru idashoboka.
byari ibintu rwose ubona ko bidashoboka, byari ibintu bikuye gakeya, biza gutuma ikipe ya APR FC yishyurwa ibitego, kandi yari yatangiye match neza ishyiramo igitego, ndetse bigaragara ko n'izindi ramprosoma agiye akora, yagiye akuramo nka Togui, kandi Togui abantu barebye ino mikino nk'uko nabivuze mu kanya ko gushima, ni umuntu ubona ko ntabwo ari wamwataka ugenda ngo aryame imbere, si wamwataka ukina kuko abonye umupira, ahubwo ni umwataka ukinisha ikipe, ni umwataka ufasha ikipe mu gukina, ukabona ko watuma position y'ikipe yiyongera, rero akamukuramo agashyiramo umukinnyi wabonaga ko adatanga ibintu bihagije byateye kuba APR FC yatakaza igatsindwa ibitego 3 mu minota mikeya cyane, kandi wabonaga ko umukino bawufite mu biganza byabo. Ese nkawe niba arebye imikino ya Sekafa, ni ikihe kintu washimye ku mutoza wa APR FC, ni ikihe kintu wamunenze mu mikino yose yakinye? Umwanya ni wawe rero, jya muri comment utubwire ngo umutoza yakinye neza ngaha, umutoza ngaya makosa yakoze yatumye dutakaza match zose. Ciao ciao, hasta la vista, ndabakunda cyane.